tunlai khovel chuan TV in YouTube kan en na sa to zoka hei hian khovel thara min chuan kai tir mek YouTube khovel kan cheng meka engkim olsam taka me chhuat thei vekani to wangin chhuah hun bi nei TV ai chuan du huna kan du zong en mai theina YouTube hian khovel mi puisu khlek a hruai thui to zok ati thei ome tun din huna khovel subscriber nga ber chu ti series an nia India in khovela berni na kan hauti na ni chu he thu ji ala hian ti series hian subscriber makta doi zani somruk pathum an nei meka Mizoram mi hringzat makta doi khat chuang or atanga chut bai chuan tam tur buru hem hem takani ti series si Mr Beast chuan a hnai bera subscriber makta doi zani somnga anei anin thlauna hi makta doi som pathum zet alania India in hun engamoti chung chu ro kan rel ri don ni na lang top 5 a hian set India po langin subscriber makta doi za som sari pakhat an nei mek ani Coco Melon chu subscriber nga pathum na ni in Kids Dinosaur po top 5 a an lang Ladan Nikki Like Nastia PewDiePie Z Music Company le WWE ta chu subscriber nga zual top 10 an lang bok Music Entertainment le Nursery Rhyme channel te an hit le T-series se record label ni in Hindi film soundtrack le India pop music an ti chuak na sa hle mi hring tam na India chul chuak ni in subscriber po an nga rem hle India rama record label le film studio lian per ni in an hlut na po sang vet takani T-series hian music video lyric video remix le film trailer te an post thina Bollywood industry a po hu hang an nei lian hle ani T-series YouTube channel hi sang ni paruka tanga bulchan khani in video hi sing hi zaruk som kuan upload to viewer an nei to zong hi atam lu tuka hei karon tar lang top mai video mal viewer an nga ber hian n2 mi tluk le ding on pakhat point panga chuang zet an nei bok Mr Beast YouTuber sei to chuan ril ruwa Mr Beast alang ngal thin subscriber nga ber ni lo ma se YouTuber lar ber ro ani chiange kumsom ni pangami American YouTuber hi aming tak chu James Stephan Jimmy Donaldson ania Mr Beast ti riat lar ani thung a channel hi sang hi som pahni atanga bul atran khani in video zasari somriat paruk chau la upload ma se a viewer na iza thi atam em hei karon tar lang le mai Mr Beast simidang te tana luang chuak thin thil pek pek awar em awanga giveaway king ti hialan ko thinani kum khata sumlak lu zati US dollar makta duai zanga somnga zeta tlinga atan chon eizon na dang reng angai om lawe asum lak lu ta hi amang chuak na sa hlea a house salu tuk lo ni tanan soi hial giveaway ta na US dollar makta duai ni point panga man zet te po alo pe chuak to ani pian phunga rual ban lo ke bul te tan dollar makta duai nga chuang a pek baka mi har sa zok te tan dollar makta duai enge muzat a pe chuak to bok Mr Beast hian tun hnai khan reality game show ro pui taka buat chei tur thu lo puang to boka Prime Video tenen an thok ho don ani he Beast game show atana asum the chu tur po hi dollar makta duai nga zeta tling dona so ro pui ber chop chu atum thu alo sei chuak to ani Mr Beast tun din hmuna mi male YouTube subscriber nga berani bok YouTube subscriber nga zual top 10 te pakhatna T-series India makta duai zani somruk pathum pahni na Mr Beast United States makta duai zani somnga pathum na Coco Melon United States makta duai za somsari pathum palina set India makta duai za somsari pakhat pangana Kids Dinosaur Ukraine United States makta duai za somni pakhat parukna Ladan Nikki Russia makta duai za som paruk pasarina Like Nastia Russia United States makta duai za som pali pariatna PewDiePie Sweden makta duai za som pakhat pakuana Z Music Company India makta duai za paruk somna WWE United States makta duai za eizon nan atla kem a chan na chu o ti hi ani
mizo zinga YouTube atanga sum la lut ei zon nan mang soi tur engemaw zat anom to zo hna thak te hi kan tam lowa ma se social media active kan thanem awangin tuna chuan ei zon na tlak atling to ani mizo zinga zo remote channel chu subscriber makta duai khat nei tling ma saber le hom chhun ani meka kumsang ni la som ni pathum khan makta duai khat hian kai ani zo remote YouTube channel a hian la chi hrang hrang upload ni in lal chan chua le zual boitan don't cry zoni an cover phei chu mi makta duai som sari paruk zatin an view hem mai mizo YouTuber zinga subscriber nuai chuang nei engemaw zat anom to a an thakhat lak lu po officer tam tak ai sang te po soi tur an om nual to hial mai thei min an hlotlin pui ti awanga zuam ve ngot chi ero ani lo content nei tha le rim taka thok reng pe tan lo chuan hlotlin na om chuang lo ti hriat a thawm e Mizoram rule species thar mu ani Mizoram University Department of Zoology head ni mek Professor H.T. Remsang le Assistant Professor Dr. M. Vabirilai chuan India ramhun sang le Max Planck Institute Germany tho puitenen Mizoram rule chi sang pian phung le DNA chi fangte an zir chianga DNA chi fangte an zir chiana atangin species thar mu chuakin a hminga Mizoram hming choin Smith Office Mizoram Menzies ti in an vua he an zir chiana hi Scientific Journal Diversity Switzerland chuan tu ni lai ni August ni sari sang hi som ni pali khan a publish he rule chi thar hi Mizoram tlang ram mun diam atanga mun sang lui kor tui thiang le a chhevela te hmu thin an ni a scientific name atan khovel scientific huapa mizo hnam le Mizoram choi lar nan Smith Office Mizoram Menzies tin an vua a mizo hminga tui thiang rule asap hminga Mizo Brook Snake ti phua ani International Book of Records in Paragliding Pilot Naupang Birth Certificate APEC Chief Minister in a hlan Samuel Albiak lua kumsom pakhat le thanga le nithum ani paragliding professional course lotling takazawa Kovela certified paragliding pilot naupang berne thei hna International Book of Records in hriat puina certificate apek chu Chief Minister laldu ama chuan August ni sari sang ni somni pali khan a office a hlan ani Kovela paraglider naupang ber Samuel Albiak lu hi MS dong zuala le Sizo nun sang sai 12 veng lai te fopa ani paragliding course kum in Mars thla kha Bir Biling Himachal Pradesh a lotling takin a zuzawa Samuel Albiak lua chanchin hi Guinness World Record lampo hriat tir an ni an hnen atang po hian hriat puina hi aron thlen ngei be se ni certificate lan na hian anu le pa le Mizoram Paragliding Association hruai tu ten an ron tel pui ani